Алихан, үйдегілер айтпай ғой. Орнаға алыш керек деп. Не қылған жатасың? Таштатшы. Таштанның атайын жинай тұрған апалар бар. Тигіне, аныстелі бір апа жинап жүрет. Ол бас кеттік. Футболға. Зергіп кеттім. Алихан, алападағы азақша алса дағы емгеттен піштеп жатпай ғой. Басчы, алапа азақ çalsa да біз күн өліз бе? Кеттік. Ey oğlum, Bergenç. Hayattan beri qarap tursam, kolumdağını içip bitip, kalayın tepkile oynap geldim. Hani kas gelgesin, canında balanın kolunda baklaşkasın durup, hani gittin. Atelen var mı? Ekotun Rossiyada. Emni iş kılışan? Atam stroykada. Apam göçö тазалап иштейт. Mına, sizler de aç kalmasın deyip, ateleleringer bütün yerde iş kılıp düşet. Asiler bolsa, müntip bu sırtmarda arka yerger gitip, tartıp usasıgar. Böbeklerin var mı? Тайнем багат, үчөөбүздү. Дагы 2 бөбөгүм бар. Yine tanar, bütün yerde işlep düşet. Sizlerge okşagan orospu balları, göçöge taşlandırgıtsa, yine oşa jiynasa, jakşı bola oşa sizlerge. Кечириңиз ата. Экинчи мындай болбойт. Gördün mü balım? Agımgekti aktaylı, tazalıkты sактайлы. Beyiştey olgan yeribizde barktaylı baldarım.